waranzamuye mwami wanjye ikintu cyatumye unkunda nubwo nari nkwiriye mwami waranzamuye mwami wanjye ikintu cyatumye unkunda turakoze umuntu yariye isi n'ijoro ritari ndabaho umuntu yari mu mugambi w'Imana kandi ibyishimo byayo byari kuzabana ugenda turabaraba uwicarana n'umwana atagututse none birabe neza nubwo umuntu mugendana mu ijoro uzobesha abantu muri mushiki wawe kwe ingere kirefu ngeri yumvikana yego nabyo bakoze ariko abantu abonye ahantu binjiye abantu barabyandika kandi abantu bazogutera amabuye ariko ujye mu ijuru nta kibazo abantu umuka w'abantu ni mubi abantu barakwimura kandi n'ukuri utakoze icyaha ariko bakubonye bakwitirana Imana ikuri umuka w'abantu abantu barakwambika ikibara ukabura urugo. Haleluya. Abantu Yesu nashimwe na Imana ikurinda abantu. Iyo tuvuga abantu n'umwuka, abantu ni system, uko abantu y'ibibagirwa. Niyo mpamvu eri nababwiye ngo Moridekayi yamaze gutsinda urugamba yibutse yuko hari inzandiko Hamani yapfuye yaranditse yuko abayuda bose bazokwicwa. Ngo izo nzandiko muzirubikwa mu bihugu 127. Ariko Hamani amaze kwihora abasiriwe yibuka yuko naho bari bwami hari inzandiko Hamani yapfuye yaranditse kandi ziko sinyatire y'ikimwa. Kurumva abantu Moridekayi acabira Esther ngo rubwire umwami ngo yandike urundi rupapuro ruvuguruza za nyandiko zandikwa kubera n'amakuru hariya basha kuba batabimenye uko umunsi wo kubica barugiye kugera mu bire niwe n'ikinapuro zivuguruza zandikwa naho Hamani yari yapfuye umwuka yasirasibe warugiriwe. Niyo mpamvu buri gihe haba icyaha n'inkurikizi y'icyaha. Rero abantu benshi niyo basenga ngo bihane ntibibuka kumenagura inkurikizi. Byari inkurikizi uzosambana ariko nabo wanguye sida ntizovayo icyakuzokira bayiva ko kandi wihane ariko icyo wakoze ndagutamaze gusambanya Mukaburiya icyaha gibamana ariko inzira yateye Mukaburiya igani havuye. Niyo byatumye Dawudi yifuza kwica kubera uwo basambanye yagize yamuteye inda ngo abana b'isi ngo bazubenge gusumira abana b'iki gerageza gusiba mu dosiye nk'akayabo kagiye gakikavuga niyo hari imbaraga z'umuntu burya. Kera hari abasuma bahora bambara baza kwiba bambaye ibirenge bagafata ibigunira bakwambara agahisha amakanda yawe yahuriyoni. Ariko iyi mesaje banditse kuva muri 2015 n'ubudira cyane gerageza uburyo bwose amashyashya mvura gerageza none gerageza hari inzandiko rero umwuka w'abantu badumaze ko barazira ariko no masengesho rero babandi nta problem babandi Yesu ashimwe. Twaganira ibintu byinshi kandi byiza ndagushimiye wowe wahabaye kandi wanditse. Umunsi wa mbere twabonye ibintu inzira indwi ukwiye kwisunga kugira ngo amasengesho yawe ibane yumve. Twarabibonye cyane, twarabonye kwaturiranira, twarabonye gusengana umwete. Harunda nyimukije
sangana umwete. Hari ubundi yaba yararanyibutse alo mari gumugesha. Ikindi nacyo gusenga utubakiye kuri kahise, hamwe no kumenya neza ko ibyo usenga bigorotse imbere y'Imana. Twagiye tubidetaya dusanga hari impamvu Imana amasengesho itayumva, kubera dusengana amanyanga menshi. Ugasanga umuntu ariko asengera dosiye kandi arazi ko urubanza rurana by'ukuri, ariko arabisha neza arabizi yuko ariko agira imfubyi, arabizi neza ari ngo sengera. Niyo mpamvu twara ama estoma tukabana na recuperation komedi kitwo dusengera ibitari byo. Niyo mpamvu nabo y'amasengesho umurazo umutwa banze umubaze neza kidabira keneye iyi dosiye uzanira nde. Alo Haleluya. Twarasenze kandi Imana akoze ibidasanzwe, aho twabonye yuko ari ibintu bitatu Imana ije kuduha. Aho twabonye Esther amaze gusenga amasengesho y'iminsi 3, Imana yamuhaye igikundiro, aje imbere y'umwami kuvugira ubwoko bw'Imana. Haleluya. Aho twabonye ko amasengesho kuri kurasengera mu kinyegero, Imana ije kwishura ku mugaragaro. Hari ibintu Imana ije gukora. Yesu nashimye. Ku munsi naho ejo haheze twabonye ibintu hafi navuze 10-15 ibintu wa kwisunga kugira ngo ingabire ukuye mu masengesho izikorera ibwami. Mwarimu arabifise byose ndabyizeye. Niko bapingabire bikorera ibwami. Twabonye kugira umuntu yakwifata kugira ngo ibwami bamukenere. Kumuzo gatanga by'umugani bavuga ngo ubwiza bw'umugore bumugeze ibwami. Ariko ikidotuma ku ibwami si bwa bwiza ni mico. Amashuri azotuma guhakaza, ariko ikidotuma kuba gukaza si amashuri, imico. Uri mwiza usa neza gutuma umusura gukunda, ariko ikidotuma mubana neza si bwa bwiza ni mico uzomwambira. Rero ingabire yawe ibwami bagukenera, ariko ikidotuma haguma n'imico. Umwaka rwose uzobabwira 2015 byatumye Dawudi agura ibwami. Dawudi yatwaye imyaka 20. Hariho ibintu byatumye ibwami bamushaka, n'ibindi byatumye ibwami aharambira. Ibwami wohaja rimwe ukahava ugenda aho abantu batakubona kandi bagiye abantu bakubona. Mwene majambo nta muntu yigira ibwami. Bibiliya ivuga ngo amabuye ngo yubatse ingoro ya Salomo ngo bayatunganirije hariya bayimbira mu yingo. Ndiyo ngoga iri kirubaka ngo ntabuye kigeze cyumvikana. Amabuye bayatunganirije hariya bayimbira. Iyo baje dutunganiriza ibintu muri Korani, dutunganiriza ibintu ibwami ile bibaho. Kwa dufisi kibazo abantu benshi niwemera kwigishwa. Mwene majambo watu wa milini baiwai hawakubali kufundishwa. Wasanga bifunzi mugabo ari kutata gusasa. Banzo tuma kwigisha gusasa amen. Nito kufasha. Allo? Nito kufasha. Abantu benshi bariko basimbuka intambwe. Umbe naba utigiye muri Egiputa uzokwigira i Kanani. Abandi bariko barajya uri mu kibazo. Ikibazo abantu benshi bariko bigira i Kanani kubera hari amashuri basimbiye mu bugaragwa. Cyangwa Imana yabigisha bo barakweba. Imana nta muntu agidere kuba ayo mashuri uzoyigira i Kanani. Abandi bariko barajya umeze nka Mikaya yari umuhanuzi ngumera bene nabari umuntu wa mbere hano na Mikaya. Mikaya ariko comportement Mikaya yatuma atohanura ngo witi. Mikaya yavuga nabi, Mikaya niyoga yaratukana ati nta kibazo ibyo hanuye bizoshika, ariko wegendo birindira
winjiriye mu gasho aporo bakiba kubona amazi y'umuntu yabinjira hari ariko naho byashika atagaciro k'umuhanuzi yabuze ubwire ati ngo n'ubwo nzoguta kandi ntabwo uzokongera kumera umuhereza ubwoko bwanjye ngo buhonge bwo gutabera. Yesu nashimwe cyane. Turabonye rero izo ntambuko hafi nka 15 zatuma ibwami bagukenera. Turabonye bwa mbere ko ugiye kumenya ingabire yawe. Umuntu ufite ikibazo cyane si n'umuryango wawe gusa, no mu Burundi abantu benshi bakunze kwiga ibintu atari byabo kubera nakayizi ikiganga yizi igicamanza kumbe wose umufundi ukaza kuri by'abandi batize kandi si imana zo guhemuka ukazoza kwibuka fonction yawe nyuma umaze gusaza. Birababaje. Menya icyo wahamagariwe hakiri kare. Menya ingabire yawe. Hari abantu benshi basaza biga agasaza yiga ugasanga n'umuntu ari kuvuga Igifaransa neza n'Icyongereza pe kandi n'icyo cyongereza cyagutse hatazi ikintu bitinyatsi ukivuga kwibarabara ariko imbere ya dege kagikava tujye warize ariko uri imbere y'abantu atakamaro bafise urabemeza ariko ugeze imbere y'umuntu w'agaciro kigasa gikama. Izo ni nyatsi zimwe tuza no gusengera apremidi twirukana inyatsi ku Burundi. Haleluya. Yesu ashimwe. Tera bivise mu yaranje kero ngo bitere afana kuri kaminuza yapfiriye hariya bamuhembye yari amaze yose kandi yafata atana n'ubwo. Allo hatta kandi ibintu ubwenge n'ubumenyi abantu benshi bafise ibintu bitubumenyi ariko ubwenge barabuhisha ubwenge bwakuma usanga mu bitere arazi neza yuko umwitaba ibi kandi yarabyize bye. Allo ariko usanga najya kuza kubaga umubyeyi atakipagino kandi biranditse ko yuko ari ingahe ari bibi afise ubumenyi ariko nta bwenge. Ubwenge butangwa n'Imana. Mwegere Imana n'ubwenge. Imana ubwenge urabukeneye muzabonera ku byo bama bajyana mu ishengero sinibaza ntabwo turi kuri babandi ubwo murabe ibyo mvuga murabitobora niho muri mwebwe bana humwe kwazi sobi ibyo mvuga ni murabe murabitobora umukristo akumenyera kujya akora bamaze gufata Petero baravuga ati wewe kumenga gusa nabo wapi arabiragira tewe sinyo ngo nukuze kuri we aba azoze kugenda nawe eshe bara naho ubona musangiriye na Dawisi kujya barakuzi kende gusa kumaramaza Yesu gerageza utandukanye amasaka n'amasakramentu n'ibivangwa ndakuraye n'ibivangwa nako barakigizwe hese gakira urugo rwawe dewe wanje nanzo kazohingira. Haleluya. Mutamaze agenda kabatama bagenzi biwe hari ariko nta kintu iwanje ikabireki ukizwa n'uguhindukira nayo imitani kandi gakiza Yesu yarakaruhiye yarakaba yarababaye Yesu yarababaye. Bisomye igitabo cya Roma barakubwira ngo Yesu hano bamucomura ubwano bagatomeka inshinge hano. Yesu yarabize uvuya rw'amaraso bijya bintu abantu bivuga ngo birashoboka kubera ibibabaro yaravuze
akiza kameze nk'iyi iyo wakijije ugasubira mu byaha n'abandi bahari dayimoni ajaza kuzi dayimoni zingahe indwi zisumba ubushobozi bwacu bw'ijambo ariko ikintu kirira komeza imbere nurekure Yesu nurekure komeza gukonga ntukangwe abantu babwiye abantu bakangwa n'amatiya abahinga bakangwa n'ibikamyo byabuze bisensi imicafu nta muntu muzima akangwa na tiya akangwa na umukobwa ageze kubaka akangwa n'ikirere umukobwa akeneye umugabo ageze kubaka akangwa n'ikirere twarabonye ngo mu nzu y'umutunzi usanga hamase ariko mu nzu y'umworo usanga hakunda izo zibiriho cyangwa urubuye ko igira uruhangane aza gerageza ibintu cyangure rero ureka ibintu gerageza ibisangana byose ntabwo ari iki ari inzahabu dukomeye Imana amashyi rero Yesu ashimwe nashimira kubw'umuzi w'Imana rero kuva ngera hano nigeze amateme nigisha kandi nagisene kumwemerera ariko Imana nk'umugisha amen rero tugiye kuganira no musi ikimana yampaye kutuganiraho twanagisengera gira mugenzi wawe ngo tugiye kwiga uburyo umunani bwo guhimbaza Imana mu butunzi bwacu Haleluya. Tugiye kurabira hamwe amaturo y'uburyo umunani atangwa mu nzu y'Imana. Uburyo umunani bwo guhimbaza Imana mu butunzi bwacu. N'umunsi wa benshi bahimbaza Imana mu byacu by'imbavu n'iby'amatanya. Ibyo bintu nibibaho. Banga ucayibaza ngo abadayimoni Imana basize ya kwime nta problem kuko uze wigire wiye. Ariko jewe uyasabira nati Haleluya amen Yesu yavuze ngo abantu ngo banyubahisha kanwa ngo ariko ibikorwa byabo ngo bikava kure abantu benshi turabesha Imana abana b'Isirayeli bakiri muri Egiputa ndabibuza turi muri Pasika buca bagenda Farawo yabwiye Mose ngo nimugende basi ngo n'abantu bashaje gusa bari kubutunira Farawo urihenze kwe ati turagenda ngo n'ibyacu byose ngo tuze turonke ibyo gushikanira Imana Yesu nashimwe abantu benshi barakijijwe ariko ubutunzi bwabo buri inyuma abantu benshi barakijijwe abana babo bari inyuma akosa gakiza wande uzosubire wavuye Imana yakene ko dukizwa n'ibyacu byose nabibutse icyo cyoro Imana haye fefa abayuda bagiye gutira ibikoresho bayinabuje ati babuje ati nizya nabuje yawe yibase no gucukura umukozi yabwiye mu kirundo ejo alipakutira Imana ngo ibambika fefa ngo barabibaha Abisirayeli bavuye mu Giputa ni yamaka amajana bakoze Imana yine babishi bavuye muri Egiputa n'ibintu byabo byose inzahabu muri make barasahuye bareke Imana yacu nabwigide birafati ngo muzojya amanebere y'abanyamahanga ariko Imana bizobaha umugisha kuri mu mwijima abakobwa oye mugihe ubwenge ibi narikunze kugira ngo ubushira soni usanga umukobwa mwiza w'igitangara baramuciye
telefone ntari yafise ke n'injuru ntari yafise kibaza ariko umukobwa w'umupagani shaka kuburira nambara abantu ba mbere bapfusa isi abantu bitwara kwenyeza napiga usuri baratwarira imizigo ya Yesu ibyapa abana bakahamushe tingube y'ubururu birababaje bino bintu birababaje ijuru nacyo afise telefone nayo afise n'umugabo nawe afise amenyo ariko araregarega atarongora kandi ibyo yari kurongora ngo n'amaze kubitanga byose hera birababaje ariko kwebwe urubwenge ndego umuntu ukeneye iki bino umugabo ameze gute niyo umuntu yimyiriye umungana guhamagaye za abantu bahamutse bito n'ibibazo rwamuka nukuri ugenda utandi dushaka ujamisha utazi igakinyoni wabanza ukamenya ushaka none birababaje jena amenya umugore nshaka narindushe jewe ahantu nakunda kubandi bose haza baribiyere batibiyere ati bana wampaye bakihana kwezi abantu bagenda para ubuzima bw'ubwenge nabifashe ufashe iki jewe itayifashe ufashe iki kube wala kare muri mwe winde abaguze ubundi ninde abaguze ninde yabarozi hageshahamutse ino service process aho ucenge ubibone Yesu nashimye haleluya reka rero dukomeze kwifashisha ijambo riri mu gitabo cya Luka ibice byaho cya mbere umurongo wa 80 ntabwo atibo nyamwana warakura ngwagwiza inkomezi z'umutima haleluya ngwacangwa yinyegeza ubudaragwa ngo kugeza umushagiziki yerekeweho abisirayeli nabonye Imana ije kubakuza nabonye ino shengero Imana ije kurikuza nabihanwe na Irahera nabonye Imana ije kubakuza hari abantu bari hasi Imana ije gukuza hari abantu Imana ije gukuza hari abagabo Imana ije guhicana mu mago yabo ariko umugabo agandwa n'umugore no mwinjira zogenda ko yo yanze Kristo ibyo ni ko byumva umugabo akanzwa n'umugore mu ijuru burapura mu pura uko ni antikristo n'umugore akanzwa umugabo wegirire mu gihono minani ariko bonye abantu baje gukuza kandi muri kari kuganza Imana irabahoro jewe muri famille yiwacu na no ko hiyo kure kukaza bose baragaza bakaba yavuga umuzime gutamba tigeze gutukwa niyo gutamba majimisibi ala hano mu bitoki yaratondewe n'intozi yiri nkuru je nabonye umuntu agiye kumurondera n'imama wanje abyara arondera Mutamba asanga Mutamba yajyamye ahantu mu bitoki kubera ikintu bita kabonye ando bisaba birabati bose kuvuga ku byo bintu kada ndabihorera kibazo ariko namuganza umugabo nawe ukamuganzwa urakenera ifazi kandi bibaho umugabo n'umutwe atari ibyagutse kera nta mugore yitizi umugabo
Sara yitabura hamwe umwami wanjye akamuzi ngo karibushi gumuhamagara amazina ugashinga yuko wapi tubyayibwa Rwanda yakuvuma tubyayibwaho yari muyingi niyo mpamvu ubu ntakironka akazi iyo akoze bashobora yabwiye ntagusengira ayakuzaniye guteka ari wese murabagabo umuntu ibyo bishoboka ariyo ukunda niyo mpamvu ukuntu umusaba abagabo benshi babanze kuba bamariyo abahungu benshi bagamira abakobwa ngo bafite amafaranga bafite amamodoka udoge umugore afite imodoka utazi no kuyitwara niyo ari kwigisha babuza kwiga kwiga nibibaho fo basi kwigira basi mu buyenzi basi kuze basi mwemeza ariko rero byari kwiga no kwimesha niyo yakumweshi ashemo gaciro nta munsi umwe kuri amwemeza umusohoka gusorore imisi yose yari atarusorore ya aha witeze n'umugabo ibyo ukenya amasengesho n'ibibaho aho kubesha abatwa bamariyo bifuza ibyo ku ma interineti Haleluya. Imana ntabwo ishobora guha ikintu umuntu cyuzuye. Imana iguha igice ukizuza. Karakumvise. Cya kindi wujuje mu muntu nicyaze kubaha. Ariko namba mu muntu atakintu bamushizemo nta nicizomukura. Ndio sipo hivyo. Mungu hawezi kupa mtu kitu ambacho kinajaa. Mungu anakupatia kipande kisha wewe peke yako unajaza. Kama hakuna kitu ambacho umejaza katika mezako, hakuna hata kitu ambacho utamotoa ndani. Yesu ashimwe. Amen. Kumugaba isobanura kugaba. Haleluya. Amen. Mwe maso yubwenge sibyo? Allo? Yubwenge. Abakandi kandi kumubwira ko basikari ka mwemezi. Mwemeza tukaje akantu yemera kunije kandi sukavuga rero bibona. Burya nta muntu yubahira umuntu adafite ikintu mubonye mudomini. Yesu nashimwe. Tokeye basimana nashi. Haleluya. Amen. Kuyegura bereka buryo indwi umunani bwo guhimbaza Imana mu butunzi bwacu. Uburyo bwa mbere bwo guhimbaza Imana mu butunzi bwacu. Umuntu ahimbaza Imana mu butunzi bwiwe n'umuntu atanga 10. Haleluya. Uburyo bwa mbere bwo guhimbaza Imana mu butunzi bwawe ni ikintu bita enisiye. Kilo kintu sino kivuga cyane ko ndazi imirongo myinshi murabizi. Jenge kuvuga imirongo mutaraso ko uno murongo w'igitabo Shamaraki ibice 3 uwo murawuzi kabisa. Murawuzi. Ibice 3:12 uwo murawuzi. Icyacumi si ikintu cyandutse vuba kandi icyacumi si ikintu cyo muri asesema gusa no muri nuko kirimo icyacumi. Icyacumi ntabwo ari proposition ni decision ni kintu Imana yategetse n'itegeko. Si ibintu wenda gusaba ngo iruku n'itegeko Imana yatanze. Muri ibintu by'Imana hariho ibintu 3 bidahinduka by'imico mu bwami bw'Imana. Umuco wa mbere cyacu icya kabiri ni bita kubatizwa. Icya gatatu ni ikintu bita isangira guhimbi. Ibyo bintu 3 ntibihinduka. Ni ibintu bikorwa mu mugigwa. Ni ibintu nyine n'imihango n'ibiki. Ni ibintu bibigenzo. Ni imico yo mu bwami bw'Imana. Kandi uzura abantu bose baza no kwita abantu baza kuyobya abantu. Baza ko Shetani biravuga ngo aba yifuza ibyarotsa. Arifuza abantu bakena bajye kubafunga. Arifuza abantu bagira inyatsi. Haleluya. Tema
wanje ye muhata yahora yoza bakoma mu binyatsi kuko bose babuze abagabo bakaza mwira je nakuze cyo tutarima ibikorwa byabuze bigabo neza ko kandi nabyo shiki wanje byabuze abagabo komotife bariko bahumukunda bakaja baza gutasura ariko barobeje iby'abapfu bijyabapfu Shetani akeneye abantu bavumwa, akeneye abantu bamererwa nabi, akeneye abantu biga ntibakore kugira ngo aronke abantu benshi yifatira. Burya inyigisho z'ibinyoma ntahandi zijyana umuntu zikujyana amahonero. Shetani abwire abanyagihugu benshi basa nawe karakubise rero icyatumi rero reka mvuge bimwe ubundi icyatumi nikigurizwa namuze abantu benshi baranga icyatumi n'igihabwa imfungire abapfakazi ndaza kubivuga icyatumi n'igihabwa abakene namuze abantu benshi baranga ibyatumi yabona ni benshi gaterekabo ategurira umwana ishuri mukana telefoni umuntu kare kizimi samusere acambira gupasa mu gihe kibarabara ngo yabonye ngo abana ngo barenganye ngo ngiye kubaha pasika baba mayibo harabari byacu babikoresha ibyo icyatumi ni kiguri muzopfakazi icyatumi ni NDC ni ikintu cy'inyegu abandi bantu bamaze gukomera konte yabo ibiri kumwe na konte y'ishenge iyahembwe ibitari byoroshye bivako ako Yesu ashi bica bivako ako kandi ibitari byabo bikana kwikone ishengero haleluya icyatumi ni ikintu utanga mu byo wungutse yo yumvika icyatumi si ubutaha ntabwo ubizi ubutaha wadimiri ukunguka umuriyoni icyatumi ibihumbi ijana mana cyo yabwira bigora haleluya ni byoroshye ariko kwa Shetani ngene ikibikomeza kugira ngo tube duhombe tugega suzuguro ko Imana yabivuze mu bindi bihugu muri Amerika utanga icyatumi n'itegeko n'abapagani barazitanga kubera hari umugisha ko Imana yabivuze bahabwa kubera babikoze utugenda umaze nahabwa nabo baramuzi nawe uri umwana yamwiza bana n'ubu baramusigiti inyuma y'imodoka byo mu yenzi y'iganga ibintu by'uburofa haleluya Rahabu ngo yahishe abatasi haleluya arabahisha baga abatasi barabakoze b'Imana babutse abandi bantu mu mahinda arafatiwe gusa duhishe ati nuko jewe n'umunyabyaha mukanya kutungukanye niko yeriko umuntu yarokotse gusa birahabu yakoze ibyiza gusa abandi bose barafuka ngo abatasi ngo baraza arabanyege nuko ko dubize kuko mukomeye haba nuko bikomaza kurimura je kuzonge kandi kumusamba ati gusa ibyo aya maferi bazo yari uvuze duhishe kwana tujya mu atabatisha mu idirisha ngo bacatikira mu kindi gihugu haheza kandi batubetore nitwazare ngudufate kandi batanga gatukura utugashira ikimenyetso ndabya cyafata igabo byose kongobandi bisayi bibero byose bari koze cyimba haleluya hasigaye inzu imwe yarahabu pero kwa Imana ibini wao byumva ezashi ikindi gikomeye hari abantu benshi icyacumi bakigurana Yesu nashimye icyacumi bakigurana hano kwitabo cy'Abalewi ibice byaho 27 umurongo wa 30 n'umurongo wa 33 baravuga ngo mutetse mu gihugu byaba ibyo mu ndimiro cyane ibyane ku biti igira 10 cy'ibyo byose ni cyanjye jewe uhoraho ni kera cyanjye
maze umuntu yagomba gucungura ikigira cumi ciwe muri ibyo icyo acunguje akigero kingana n'ikigira gatanu cyacu. Icya cumi n'ikigurizwa, iyo wakigurije utanga ikigira gatanu cyacu. Takamani ibisha birakomeye ngo mubyaza mu ndimiro no mu mashu umuntu bareba kucicungurira agikoresha ikindi niyo ugitanga ngo natange icya gatanu cyacu. Cumi n'ikigurizwa ntabwo gutera imbere